How's everybody doing? Great. Tired? Cold? Malo lang from Malos. Tato Yapian Tato series there. I am a church member. Say amen. I know I said that this would be the last Sunday, but I feel the Lord adding one more. So this won't be the last time. We're going to add one more here based on the leading of the Spirit. So yung sabi maya ukakule kay kaya le mama pa iya o mabel ko fakala mo la mo ka ko series ay family mama pa iya ka fio fio le mo so nangale family ako ya ale uma to series o la family pela so ne fayo eto elo tu spaia family mole so fantasima tu se Iosua los fulmal fa fayo pues fulmal fa e os fulmal lima Joshua 24:14 and 15 o te lo o se tala masami Iosua ya o ile o le apostolo Malosi matato le neitayao Joshua 24 verse 14 through 15. Na yatato feto fantasimai fa mole Iosua lo matato Iosua fa fantasimai le sulfa so lima. So to see that our face start to tell Father, we give you glory and honor. We want to invite you, Holy Spirit. May you come and open up the hearts of your people. And I pray, God, that you will also touch these lips, God, that it will be used to speak your word and only your word, God. I pray that you will bless us, Lord, in our time together. Help us, God, that we will continue to stand firm in your word, stand firm in our faith, to continue to press on, even when the going gets tough, that we will continue to work hard and continue to be committed, surrendering ourselves to you and to you alone, Jesus. Bless us, Lord, in everything that we do. We give you all the glory and honor in the name of Jesus. Amen. Iosua nam ta upelos fu malfa fa mole tato faito fa tasimai fa upesu malfa fa upesu malima fa mo mala mai viele tua tato faito wai ia Olene yo to mataga yo Malapia Kalia Malaloto Sao Malifahao. Ayo to Esino and Sona Amayayo to Maya, I too invite I Kubito, Mayo to Amayayo. Ya fight for you, Amayayo to when our Amayayo. Na Video to Yasane, oh, I took out Amayayo. Oh, I took Amen. Now therefore fear the Lord. Everybody say fear the Lord. Fear the Lord. Second, serve him in sincerity and in truth. And third, put away the gods which your fathers served on the other side of the river and in Egypt. Serve the Lord. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Say amen. Amen. Today the subject is simply this. I am a church member, and so as a church member, I will lead my family in the ways of the Lord. Say amen. Oute lo Aiga iala o le Atua. O le tala masani o Iosua o tatou faitau te le foi failaunga o launga I tusi nei. Tusa leo a se lau se fulu tau sanga o Iosua. 110 years old, and he is calling the people to come back. Lea o le tusi Iosua ua umona tau nuu le mea na fola ina I le Atua I le ngata I Abrahamo, Isaako, Iakopo, e o le whanaunga Israelu ina ua aveseina mai le nua ai kopito, wha se lau tau sanga o wha talitali le mea na fola ina I le Atua o te taitai a te otou I le nuu na fola ina. Le lai o mai lo le tusi Iosua o o te leo au na mose. Na alu se taimi o le taimi o le whanoanohanga, ina ua mahe al taimi o le whanoanohanga, wala awa tuloa le Atua ya Iosua, tulai mai. Ua o wala awina oe, e wha awau pea le ngā luenga lea sa whai e lau au na mose.
Lela tato faitau a Yesu tanya te faitau ele tusi a Atua o Iosua me le amatanga sa yo ngatang e te faitau ai e o a ina ua tau nuu le mea na fola ina le Atua. Tusa leo o atu nei mo uma le taua ua o atu la ia mta upe fitu manu iwa ma le sfulu o ia mta upu ia leo a mata o na vai ina whanua. Ua tofu le tu a inga ma Israelu i whanua taitasi Lela ua tufa ina Iosua o Iosua leo taitai leo whai atu. Now that you're here, this is your land. This is your land. This is your land. And everybody was now filled with joy. Why? Because the promise that they have been waiting for 400 years being declared to Abraham, being declared to Isaac, being declared to Jacob. Here in the book of Joshua, that promise is fulfilled. Amen. Can I just stop here and just have us ponder on the faithfulness of God? Amen. Mana ile avanoa le tato te mana tunatua ile whaamaoni o le Atua. E moi will live on a whaataritani. O le folafulanga sa amata mai a Abrahamo, Isaako, Iakopo, e o mai lawe taimi na iele whanawa Israelu, e ai kopito over ma le whaa se lau tausanga, o lewa na folafula le upo le Atua, le o mai tu se Iosua taunu. Ai se a, na masu se mea lawe folafula le Atua e taunu. Nang o tātou te ngata e whai tātou folafulanga le taunu. God is not the same as a human being. When God speaks and He says something will happen, you can best believe it will take place. Because the God that we serve is a faithful God. Say amen. Yai tenge pa ua tangata, yai tenge su, yai loto tangata, e alu masau, alu mameki mato sau, a ole Atua, e le sui alava oia, o ana nafi o le aso, e o lava e le whaapau. Nela le tato te whaitau wai mai tusia ke nese e o lava tusia whaalinga, o mea ia whailua mai ele whaamaoni o le Atua. Nela o tau nuru whamtalanga, nela o nofu nei o sua, o tofu umatangata malana, o ile tu a inga malangia, whanua ya nela o whamei lo tusia i o sua lona whaipaluasin matasi whamei, o fuaina atu e leova ya Israelu, le nuu uma na ia tau toa e fuai atu i o latou tamaa. O na avatua le e Yehova o le mapusanga ya te ilatou I tu uma. Lela whamei mea whaimuli whamei e le I uvale se upu I upu le lei uma na feta lai mai e Yehova I le ainga o Israelu. Ua taunuu uma lava. Say amen? Everything that God promised them, they received it. Kari ei fu ile whaafita uri le tu la I tenge e taunuu hai fulfulanga o le tu. They finally arrived in the land that they were supposed to live in, and now they started to get comfortable. And comfortable is a good word for a lot of us. A lot of us want to be comfortable. But I want to encourage you. If your following of Christ is comfortable, I challenge you. Perhaps you're not following Christ the way the Bible teaches you to follow Jesus. Si o le mele o tupu o tau nuu lo le folafolanga o le Atua, ia ua alua le ainga ia whai le mea fia mga o iai. Ia awala ne e ngalo e leo se kama I nuu leo wa vai vai to Iosua o le ke leo o le vai vai mon nuu leo. Le wingala e le lua Iosua ia mea isi ainga ia whai le isi ku leo. Le loa ko foi Iosua na ngorfenga na Paul kai me fua mafuta yo taimia la whaiaia tau saminga e poto e le mea leo o mga center iaia le malmalo le Atua na lato o maile tapua e tele o taimi e adwala ainga ia I le mea o na ia I lato ainga mal meo lo tu e lato nu. So the problem is a lot of them began to be comfortable because the promise has come. They're living in the good land. They're eating off of the good fruits. You know what the Bible says? God said you are living in a place that you didn't have to build. You're living in a land and eating off of land that you didn't have to work to grow anything. You are just eating of its fruits. You are blessed. But the problem with having this blessing is when we become comfortable. Comfortable.
Le wama na ia le albalo stato e kalesia. Fia ia lea. Se o lava le falsa. E pau ale o le malosi le atua pole foai le atua mo tatou. See, when we start thinking and acting like that, there's a problem because that's not how God has called us to serve. God calls us to keep on moving forward, that we need to continue to progress. God has never promised you that things would be easy, but He said all things are possible through Jesus Christ, who will make the way for you and me. Sila fia Yesu e tele pua ngā tele whawhita au le whemea e te mawhaia mea uma i le whaatasi mai ma le whaamalosi mai Yesu Christ. Mele e kalesia tue tatu matahala mai, say amen. Tue tatu whaamalosi. O le tatu te wawa aitu langa o tatu whane le o le popo linga le o lo notu. O le te talo le atua o te tau tino tu yati o le mosa mo le po. Lango te le mo langa le mang wheel whane nge o ke le whima o le whale o ngā i ngā wenga. Thank God for this house, but you know what? It doesn't end here. I don't want us to get comfortable with this place. I believe that God deserves a good place for us to come and worship. Because this is His gift to us. Yes, we know that we are the temple, but church, let us not become passive. I don't know about you. I came that Wednesday. My heart was broken. Because I was thinking, I said, how? How can we do this? How can we do that? This not only reflects the God that we serve, it reflects our kind of faith. And we need to be careful, like I said, don't get comfortable. We need to have that sense of urgency. We need to live with a sense of urgency. For aesthetics, I'm not worried about looking good. No, I just want it to be a good place so that we can continue to build the kingdom of God. After all, don't we serve a great God? We serve an awesome God. We serve a God who is alive and well. But when we get comfortable, we forget the God that we serve. When we get comfortable as leaders, we're not committed to our ministries. When we get comfortable as leaders, we come late to church. I'm going to step on some toes, but I'm going to come off of the Word of God. Say amen. Because we need to wake up, church. Now is the time for us to wake up. There's no more comfort. Turn to your neighbor and say, stop being comfortable. E o le aso lule le tau te moli mauia ia angel e maol fale ia o le loa lai se o tō rua po lea se kari kwai ua lafo kwasa sa akua ia na o le fiafi ki leo whai ako sis because I'm looking at God and His house ki loo le mea ki loo le ka hua fale o Iova nanga ea baba aile le taimi le ina ua uma le tawhianga lea sa tawhia ele nu o Israel le la whamei o tō e fo i tangata e le fale o Iova le tusira ha kaya e fai taufa le profeta le whamei o tele o tangata i o Israel o le koe kia le manmaro le atua ai whamei le o latu tala whamei se iei se taimi o na tato o le to e faifa le manmaro le atua ai saulo le profeta he ha kai mawhai atu how can you live in your beautiful house and yet the house of God sitting under destruction? Pafea na manai o ko kawale, manai o ko fale ko ke ngofwai, ai le fale tongu le fale lea, o lea o rosi o mia le afio anga o le tua. Ai isi temi te whai tawai, tusi hakai. O le mea na le popole le le whameilo, ke lor me ko ke le mangi ai, ko ke fiu e ai ko ke le mao oma. Ko ke fiu e wheimu, ai le whamale ino ko lotu. Ko ke fiu e o ngā lulue ai pupu ko kanga i saua manguia mana. Ai sea o le ki na o le whale o Iova e te tau na moa mua i lo mo le atua. Ia wha moa mua le atua so se mea. Na o le ki leo wha manuanga le te wha alonga te talo i aso uma. But my question is, do you understand it here? We can talk about it, we can pray about it, but does it hit you in the heart? That when you come, it disturbs you.
And I want the church to be alert. Don't get me wrong. I'm not saying that this, thank God for everything that is done here. Stop looking back. We're looking forward. And I want us, as we look forward, that we need to have that understanding that let's not be comfortable with this place. Let's not rest. God, what do we need to do as a church? What do I need to do? Let's pray and fast. Let's call upon God. How many of you honestly pray during the week for this place? Because I believe that we're done sitting. We're done talking about this place. Na o te tonu le o inga tu spa ia inga o faule man maru le tua ma bala awa tu le tua ya mose fa ya tu fa no Israel tofu la to ma le taulanga le taulanga e fa ia ile ai le loto malie ai le we kama i kaulanga fo o le singa fa te tenga tu atu e kale sia ke o fa ko loto malie ya no ka la me ke malie e tu no ai fa tau fa me loto malie o me ia le fia ba ile tu o le ario o ile le say amen o te lo fa manuia ina le tu tato e kalesia na ngai ka fio fio amen ai au mai ia se fa ele man o le tu ina ia mawa luma i o le tu say amen ai a mate fia a mate tato fa tu mate tato fa tu. And a lot of times we talk about faith, but we need to put our money where our mouth is and actually live it. And until we see it, that's how we're going to do. So we're going to practice it, church. No, we have no money. But we need the church to wake up. You need to have a desire. You need to look around and don't be satisfied. No, so I'm not asking you to sit around and judge. I'm not asking you to look back and say, oh, this and this about what happened behind. Stop. Nanga leo kako nga ina iluma malunga yo le tua kako ba aila ia le tua le wa amata tato taimi fo pe yo le mele wo bala awa to ne Iosua bala awa ma to ina matai tai yo nu to yo mai le la to e faile fia ngai fo le asone le la le kalesia o le fia ngai fo tato le la fai fa tau le ile fa sia ino le mano le tua. Say amen. Not for just the sake of the building, but for the glory of God. And I want that to burn. I want that to be a desire for every member in this church, that when you go home you can't sleep. I'm praying that you will pray, God, open up the doors, open up your grace, open up your windows of blessing and pour out everything that we need so that we can fulfill what it is that you need us to do here at Midway. Don't be satisfied, Midway. Don't be satisfied. Let us continue to hunger and thirst after God's righteousness. Alemea amatai pelo fetu, tatu tile amatai misama tupe, tatu amatai letu. Nena la yese taimi ona talanoina se umare pasil board, talanoa to tatu ekaresia is falinga foi, in the taita ingo tatu building project, but I want to let you know it's coming soon. We're not, and I'll also let you know we're not waiting till next year. Because we need to move by faith. Amen. Matalo le taimi nei. Ele fa kadia le tu tangata. Angalua mai lo le tu otato ushishtai na wa mele fi na mai le tu. So mela le yetato excited church. God's going to do something new. I want to go my kapo ya ka pan moko oi no. Sao e fi we sao yetapo ile tu ile mama fa. Say amen. Let us get ready, because this is, like I said, you need to be excited. Excited. Amen. Are you excited que Saul follow Yova? If I may tell you, oh fear. You know, well, I told my tato te oifia.
Ya isi fia lo moina ah. Amen. Fia we saule fale o yo. Say amen. Leaders, tayo tato ekalesia. E amata ya tato excitement. Amen. Isa wa ngale fa ya tato ekalesia. Ale excited tato tai. Ya tato tula mai say amen. Yo foi tato ministry leaders, be faithful now. Awo ke fa pe kwa e fa maongi ngo kulman marfo. Ye e fa maongi ole mea e te luluina ole mea nga ke seleina e ke lulu le fa maongi ole le fa maongi ala me ke seleina. Aone ngalo ya te ole mea nga le va ile tua. Mele tai tu lai mai awol fa vai aso lulu le au tu spaia a fai o ya vano te le nganue fa maongi le tua. Say amen. Aso faile tato fa now Atua se langa le avita vale tato whanau. Praise God. Ma lesi taimi le o mai tato whanau longo vai matua. Whamalosi. Come on. Don't get quiet, church. This is all part of it. Say amen. Let's continue to just have faith in God. Trust in God. But we need to start here because here's the key. Mele le talo le tua. E le mawhai o na amata na whausia ina le manu fōlea. Ai le mua. Fausi ina tato. Amen. Praise the Lord. Na mo man taumua le o ma. Eu não fai atu ele afio le tu se fale. Eu afio mo mua e tata. Me ana le tamo fai atu e tato theme le e tato maua le upo le tu. Famalusi mai ai le kalesi. Famalusi mai nei tai au. O que le ale awful subject le kai le mana paia kai. Le tato famaoni le tu say amen. Leo lo tai tato ainga. Lisi le meta ua tele tai me tato ainga. Le lisi fa ala ngai le malosi. No, don't blame each other. If you're the one that's strongest in the faith, then you lead them here. Amen. Yes, there's responsibilities and there's an order of things. That's fine. But if you're the one that's here every day, then you be the strong hand, the strong person to pray and guide your family to the Lord. Say amen. Say amen. We need to see your faithfulness as well, especially our young couples. You guys, the young people are watching. The best way that our people learn is from watching everyone. Say amen. So ia tatu fa maoni mai tulanga ia ole mea mo afsi fa fena tai loa inga mo ia e matau ia Yehova. Say amen. Lelo ma wala fe ko sul man fa awa tu Iosua ia o tu matau ia Yehova. Ole sili fa fena e matau ia Yehova. Ya fo ile wingo le upo le matau. When we talk about fear the Lord, what does it mean to fear the Lord? What does it look like? Ole afo lingo tangata wa matau ile tua. Say amen. Ole upumoni lawe facing a finger towel faktalangi. Ole faktalina. Ai lela o tam fai tu nei tai fa fengo fia tu mo oi matatu tai pupu le lo ia tato. Ole lua ia ni vaenga le fa matalaina ile matau ile tua. Ole mea mua. Ole mea mo tato malama ia. When we fear God, in essence, first it's rightly recognizing God's position as God. Let me help you understand that. Ole mea mua ole matau ile tu e tatau one e loa le tu langa mawalunga ma le sili ese ole atua ma le vau tangata. Say amen. Tau mau mai le lau tau fai atu. Mua ole atua e le tutusa le atua ma se tangata. Lua ele tutusa le atua mani angelu. Tolu ele tutusa foi le ti Apollo mani atua. Ie mana malama ele ai se tasi ele ai foi se mea tasi e mafai ona fa tusa lia mani atua. O le atua e mawai. O le atua e sili ese. O le atua e matautia e mawalunga e ofofongia e amiotonu e paia e atuatoa e mamalu o le afi mama ai e pule au e mai le vavau e o lava e le favavau e le aisona amatama e le aisona mataanga e mavae le rangi ma le lalo lani e tu mau pea o ia e o le favavau e le niu lava o ia o ananafi o le aso e o i le favavau. So malama mai le ese male mawa e o le atua le nanga ia te mi tatu se fa pe ai o le atua e alofa o le atua e fa mangalo
Na ova yala ia tatou le atua alofa, ma tatou le whamaoni le atua. Amen. Ai awane ingalo ia te oe, o le atua e alofa, o le atua foi lea, na te whamasino ina oe. O le atua e paia, o le atua e le ulangia. Ia tatou whaitete ai mea, e ula oe mea uma, ai awane i tatou ula i le atua. Tala se osi ai ki fia ka alo e whakauso polo ka au ye. Au le atua, au e te ula ye. Anela o sosoani langa e lista sa me la ia ia upu e whai ula i le atua. Le ai, e o fo i loa mi o malo o langa i le sui. O lo le whamaoni, o lo ula whanga i le atua. E whapea ngā o upu e ki whai i le atua le ai. O lo le whamaoni fo i le atua e ki agua lo ako e me, ki agua lo ako e fo. O lo mea ngai loe fo i ngai ulangia le atua. Na ngā e mala malama i le atua le ki apaunga iai, e ki le agua lo koe sau, e ki sau whamaoni. Mea la ngai ka orea, o le matako i le atua. Na malawu e mala malama i le ese ma le mawa e o le atua, e le o le tangata. Say amen? So understanding, first of all, two parts. When you fear God, it's understanding God's position. He is way higher than we are. Say amen? He is way different. He is not the same as us. Manaya tu sile fai la onga lima fai ko mo mo ma lo fa mai ye fai tete yo vai pe e anu le fale o le atua. Ye fa la tala tatu foi e fa longo ai au le fa la tala tatu e amatu le tau langa ai e vale lea. A wala to te le lo wala to fai le me le afu. Le la fa longo fai ko lo fa mai au le fa avave lo mutu. Au foi le fa ta lise lo loto e fai atu se upo lo mo le atua. Ai sea awa o le langi le atua. Oe ma'u, o loi le lalolangi. We malamalama le se senga. Yes, He is God our Father. Yes, He is a loving God. Yes, He is a forgiving God. But He is also a God that is above all things. Don't forget that we are the created. He is the creator. We do not question Him. For He is our Master. He is our Lord. And so when you fear God, it begins with understanding who God is and who you're not. You're not God. We are not close to Him. He made us. Do you understand what it means when we call Him the Alpha and the Omega? When we call Him the beginning and the end? It doesn't mean that God has a beginning or an end. It means that all things begin in God. All things end in God. Telo tangi tato pese o le atua le alefa ma le omega. O i o le amatanga ma le ngataanga. Tu sa le fa pe me yeise amatanga o le atua yeise ngataanga. O le mele tau mawhai atua ia lupo le o ane. O mea uma lava i le lalolangi a atua ma le o mea uma lava e a mata i le atua. E ngata fo pe whai i le atua. Say amen? So we need to understand the difference. So in order for us to fear God, make sure you understand God is in heaven. But you and I, we are here on the earth. Is your response. When you understand your difference between who you are and God, that's when you respond with worship and submission. Say amen. E te malama lua le lua vafe lua I male atua I le sili ese male maua o le atua a o tangata na whaia le atua o le response te tau ona iai o loa na wahi ma e usi ustai le atua o lo mataku la le ia Iova. Say amen. E la te nol whala vlame leo tura I mai ona kone te le tangata lotu ai tau le ai tangata matata le atua. Amen. Tele tangata tapua ai le whamaoni le atua. Tele tangata tale nia ma o whamea lo whaina le anganga pa ia ai le ola whapaina. Tele tangata ua popoto I le hao ina o le upo le atua ai le o sava bali ma ola iai. Tele foi tangata e fia muli a Iesu ai o lo popu pe o la tau loto I mea o le nei lalolanga. Whamalosi mai e kalesia. Langa I le ulangia le atua le te au na iai. A tolu e le vava ai atu lo whaiwhi au. Le vava ai atu foi le kalesia. O le ala le pongi sao le kuli manga e whai eisho wanga sara lilo. E le ai se mea e lilo I le sila whanga o le atua. E leo se upua o lo pua le atua. Ai whaamalosi mato e whanwhanu atu ia te oi. E le ulangia le atua le tato te au na iai.
Say amen. Lua. Serve him with sincerity and in truth. Au auna ya te ia maleloto sao male whaamaoni. Say amen. Se tala masani wa tatou maua re oane wha ina ua mali watu Iesu I kanalaia. E au na ui atu o ia I Samaria. Ua atu ia le tasi ai Samaria ua iai le vaipuna o Iakopo ia. Ua le lava Iesu I lona malanga ma ona nofu ai leo ia I lungo le vai. Ua tea na o le sfululua le auna. Ai saban vale atu losi fine Samaria. Tatou malama le tala. Ke talai atu Iesu ia te ia au mai ia te au o te inu. Ia atu le fine Samaria. Whawhianga e whakamea watu le vai e te inu ai o le fine Samaria. Au oio le tangata Iutai. Au ona po ia le whea ia mea Iutai ma Samaria. Tali atu Iesu. Ana e malama lama. Mai whaanonga tali le Iesu. Ana e malama lama. I le mea whaifua le atua. Whaapea ma le tamata leo lo fesili atu ia te oe ina ia mai I oinu. And if you only knew, I want you to understand that. See, because na saule finge lea ma whailanga kai ai le malama lama tamata leo nofo mani. A lot of us, we come to church, but we don't know the Jesus that we serve. Amen. Te leo tātou e o mai le lotu, ai tātou te le malama I Iesu ma le atua le tātou te au auna iai. Sini whawhene e whamei nā tawa. Langa ora mea tā uloa, o lo maftanga whapitoa ma Iesu. Langa ora mea le sisi ai tātou lima. E le mawhaina si o lima ma e vi atu I le atua I pungsa. E te si o lima langa le ke malama le I le mata o tia ma le ofofomia o le atua le te au auna iai. Mea langa e le soa si e lima. But we raise our hands because we understand who it is that we're worshiping. Say amen. Amen. Can you say amen? Amen. You hear what Jesus is saying? If you only knew God's free gift to you, and if you only knew who was asking. Who is asking? Jesus Christ. He says, if you knew that I was the one who can give you the water of life, and you would never thirst again. How many of us worship God and yet we don't know who He is? Amen. We sing the song because it's our favorite tune. But do you sing because you're honoring the God that you understand who He is? E te malama I le atua le te au auna ia. Leisi tūlanga o le au whakmaoni le atua. Ana le tātou e lofa I atu lo le stari al fina ia o mātou tamai masani no mai tāpua I I. A o tō whamea e o Jerusalem mai tāpua I atua. E whamea na tāni Iesu o le atua le nganga ia a. O le atua o le nganga ia. Tō te tāpua I le mea tō te lei. Lei loa. O te tāru le atua auna I heisi si tūnu manu le tāpua I man lei loa. Ia e loa ma I e malama le atua ma Iesu le te au auna iei. Whawhiana maua nā mea, mawhtanga whapitoa. I leo le saura sa, a olo mawhtanga whapitoa e whai aso te tas. Say amen? Te talo, whai taulo tu skaia. Te talo, whai taulo tu skaia. O lau ma sani ngai whai tau ma te talo le atua, o le leifo I laro malama I le atua le te au auna iei. A olo pupolinga, o le sifu o lima, man pongi sa e te lei lor mea ngai ke au aunga iei. Nanga mea le whai atua Iesu, ngai ke pia, nanga whai atua Iesu le fine Samaria, e ke kapuai malo lei loa. A o sau le taimi o le po nei, o le atua le nganga ia, o loo sa ili mai le atua, I e tapua I atu ia te ia I le nganga ma le whama. Le whai atu le fine, a mai ale mai ngai a te oi. Lau talo le atua to fio tātou lo mai e utu mai. A lo mamalo pakeke. Piu e asu vai I asa. Asu vai le aso lulu. Asu vai le aso whaile. To le sau folisi asa asu vai. Ai alu alu mea pai. Alu ai le whamaoni. Ke lo alu le whamaoni. O le mamanga o lo pakeke vai. Ke fiu e kama whai. Le sa o kala e ke sau e le whamali ingalo loto. O te whiu na o whaelo atu ia te oe. E le ai se isi ma whaina whamali e ina oe. Ua na o Iesu Kiristo. E pūwho lo loto I lanmani. E whaaru o kupe mea lea o ngā. E alu lo kaimi mea lea o ngā. E uma eke ke sau e ke le mali e lava.
Le amele tu ai lo ai sau ato tola i Yesu. Na o Yesu e mafai o na family na o. Me na ya wa lele. O maifo lele. O aso e yo yai. O isi aso ele ai. Le yo tele famsino atu langa le no famsino si. Au la nga wenga to lu ia tu to fan o tato ekalesia. Se tato fa mauni ia. Tele fa mauni se ekalesia. Fa mauni le tua. Langa le tua pule a me uma say amen. That's why I encourage you, come, be faithful to God. O te popole le tato o mai aso uma aso hai aso hai ngai mama lo pakeke mai. E mama la ya, mama lo le fa mauni. Ale nga ma wele fi. Fa ku Yesu e aloya. Aloya vala aulo kangi. A fa mea, le se mea. Pepelo ya Yesu, fa ku ya Yesu sa aulo kangi aisa ele kasi le lua lima. Le fa mauni. Me ngai mama i pakeke vai e fiu e sau le foi sau le school lord auli au le kai me kaunga aso ele vai o kahau. Ale me o sau e kai nge nanga lai loe nanga le fa mauni le tua. Kalesia fa mauni le tua. Se o te ola wa ngal pe ma fa le fa singa ko nga o le fa malosi a fai o oe fa mauni le tua o le tua e le la te tawi o ma fa ma bi o say amen. Say amen, church. O pisa mai tato amen. O pa le tua le se upo ha say amen. Mauni a o le tua. E na na fai tu lo tani Yesu le fine le o lo sa i le tua. Midway, God is seeking. He's in this place. Te lo te me tato mai tapo ai me nga sa wile nga nga lu le tanga ta ai nga lu ris. Na mai fika le sa i le mai le tua le te sa wa ya to to mo le to tu na to lo ato to ya te. How you worship matters. So when you come, don't wait for the worship team to start singing. But you come and you sing. Okay, Lord, let ka ngaka o sa haunya vi aisa na mo le mo ngafu ka le to verso ako. O ka ngaka le ka pamwa. Ya fwa pikil kuspa ya sa. Le ai mo fa to le fam singo. E Lord, tanga taia na ia sa malinga. Au le fa malo se fe au lo maftanga fa pitoa. Ni alu lo te ni me uma. Lord, maftanga fa pitoa. Say amen. Say amen. Relationship. O le fai mo fie ia. Nga o le tu, ali si mea, o singa ku lafo. Ku aku le luas fu kolo ku la ke pule ai. Kasi se ku la. Nga o le ngofu ai, ka pel ke fongi. Fai o awal ko e pala mai, o la o kaini le ma le atua, just 1 hour. Ai o ai nga ea, o va busy. Busy le mea, busy le mea. Fai ngō fia i o kako whaawa mua kai mi mea leo ngā. Ai tau ona tātou whaawa noa se taimi whapitoa mai Yesu Kiriso. Se kalesia nā atu e whanwhan matu, say amen. At the end of the day, o le whiwhiringi, mai ate oi. E ono whai atu, e le tua o lumo le tua mo oi. E talia o e lumo le tua. E ala nau te whamalosi atua, whai atu lau kiukei o le whamalosi atu i ate oi. Ma ai lo taimi whapitoa ma le tua, le tātou au nei le atua le vanga ma whamaoni, say amen. Amen. Ka whea tātou whamaoni langa risi le mea. Ma malosi po e tātou worship team, le whaunga le atua i a pui pui. Yes. E le na o le leo tātou tā lei ma tātou pese. A noa ma le whaunga o le atua, mai mau taimi. Ma ai fo i lo o langa whamaoni le atua. E loa ku fo i luma ia le mama lo pa keke pea e sau e pese. Pea e sau fo i e ngā. Baba ai fa le langa o ko le ku luma i. On me la leo te fa malosi aku ia o ko le so le se me so masoli ses. Le o langa fa maoni le tua. Fa maoni ai no mo le tua. Me la le fa malosi atu ai a wona o le fa maoni time of practice. Fa maoni i le time le o lo maftanga fa pito mo le tua. Langa le fa mai o lo sa ili le tua i eta po ia tu ia te ile nganga malea fa maoni. Yes. Hallelujah. I kele ka ko le nganga ai ngalo fa maoni. Praise God. Me o mai e lua le sa i mai le atua. So me le te fa malo se te foi tātou worship team, pui le fa uma le atua. Nge e sauma e fa apea le fa uma le atua, ai le loa le kava o le fa uma le skaka. Thank you, Jesus. E iai ia le taimi e loa, ele mama lo pa keke se. So fa malo se atua i le ngate tātou worship team, e o foi tātou au fai ngā wena. A o le fa atali tātou se o longa o taimi o tofi e o te la uma. Wai anu e su e kuspa ia. No, taimi fa pito. Say amen. I want to encourage, it's such a simple thing, but it's very difficult to do. And I know too, because I have a busy schedule.
And sometimes my wife has to sit down. This is your time, and we have to sit down. And I need that. So if you need accountable people, do it. Do whatever it takes to guard that time. Thank you, Lord. Do whatever it takes. If you can do whatever it takes to waste your time on anything else, why don't you spend it on guarding your personal time with Jesus? If I made to say honest, fitu le tano Yesu, ye e whapa e ina I la tau I la upomoni, o lo wafioma, o le upomoni leo. The Word of God is what makes you or sanctifies us. Spend time in the Word of God. Say amen? Me muli. Me ta hua la wada me muli. Ai puna wana I sulfa I oto matau I le atua. I oto au na atu I le atua ma wha maoni. Mele sili ona whaintai ona pone me tala Iosua I o tō tue se ina o atua na au auna I ai o tō tama. Put away the gods which your fathers have served. Te lo ora whaala me lawe te le a leo whanau Israel. A iei se isi a masala e maasani na oso mai so o le a masala leo o le idol worship. Langa ai whaalongo le temi lenga sa wai foi o mea foi leo ke leo maki ngā ili uno sto ina mose. E renga ka ki ngā reo uno mose I whanonga Israel. E lu kau stress out ai lumo le akua o kangi le akua o ngau le wha me tangata. E alua wafia ingo whaalongo na kau kau. E Lord mea na kai me me ko inga mako me ba. Ai ngā ma ngai a mea ia ngai whea ngai ai ko pito. Yo au folisi me fa mai ma mai ku nga mau I ai ko pito. Yo foi kai mo fi mai ke le yo le vai I ai ko pito. Yo kai me fi a ke le yo me ai I ko pito. O la ko fa la lave le kai la to le atua I whanau Israel I le mea o fola ina ai la tilo tu. Amen. O le popo lenga tu langa lea. O le tangata e saule lo tu ai la tilo tu la la. Si la olisi le mena tupu le tu si le a ke nese sful mariva le lo ia le o sama to le yo time le ai le o tato no o time le a fa utia e ova ia so toma fa me o fa pe atu le a ngelu ia lota malona a inga I na sola ia o to e o lai aua e te paitua. Don't look back. And we know the story that as Lot and his wife and his children went up the hill from Aiga, na to e te pai tua le ava lota. Le alan from Aiga, na liua tupua masini. O le fsili, le anau koe li liua helom tu. Ai leo fai atu le whaatonunga a ngelu aua le to e te pai tua. Na o le isi le whaalaulawa le tangata e sau I le atua, ai whai mo te pai tua. E iei le taimi e le to e se ava noa moe. Awane e whapeo le alofa tu noa e te le lau te le mwhaianga e alu e whaia mio me e alu e le whamaoni le atua. E iei le taimi e tuku loe le atua o e whapea o e le whaatasi o ma le atua a o lewa na alwese le maro le atua. Mea la le atu I tu I atua e ma whamalosi tato e kālesia. Be careful. When you come, stop looking back at the world. Yes. Because that's one of the biggest problems. When we come and then we say, pe wo ki ngā hinga fo le kele fo sa ngā mea leilo. Se o koe fo I e mea ia. You go and you come back. You go and you come back. That's not a good thing. Look at what Joshua says. Make a decision today. Amen. Stop turning back to the gods that your fathers once worshipped. Awa to te tilo tua. Na o isi le mena whai ato Iesu a whai fia muli mai se tasi a te au ia mua. Amor sa tau. Le to pule o ia oe. Ia e no foi lama mai e mai tau le tau le muli a Iesu. Na mai le whai ngofia. You need to give up everything. You need to sacrifice everything. Nothing in the world you should desire anymore. All of your desires should be on God. Aolo sau. E tu vai lu o lesi vai na ulangi o lesi vai le ki sau loko. E ono whai atu. E le ulangia le atua le tātou te au au nei ai. E ai le taini e aluese ele mano le atua. E ai le taini e umai fo I le alofa tu no le atua. Au manu lo maua pele ola man manos. Manu lo hawa o pia le upo le atua. E ka le sia, ha malosi mai. Ha malosi mai.
O le titalo le atua langa o le whaingana upo le atua. O le lale is the same sun that melts the clay, is the same sun that also hardens the clay. Let us be careful. Ya maua tātou le loto whamauana. Maua tātou le loto luti mamoia. Ina ya tātou toi fo'i mai le atua. O lava nā teimia tātou o lai beo tangata lalulangi. Say amen. Ai tu uloa. Ai sa uloa ya Yesu. Manu o lo maua lo no. Say amen. So when you ask this question, how can we live? This is what it says. John 2:15, 17. Do not love the world or the things in the world. For anyone that loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And here's the thing, the world is passing away, and all of its lust. But he who does the will of God abides forever. Say amen? Atua te mana na o lalulangi. O mea o iai le lalulangi. Ka whai e mana o se tasi le lalulangi. E leo ia te ia le alofa i le te maa. A wao mea uma lava o le lalulangi. O le tuina na o le tino, ma le tuina na o mata, ma le whaalia lia o le nei o langa. E le mai le te maa ia, ai mai le lalulangi. O le amawai atu fo i le lalulangi, a atua malona tuina na o. A o le whai le fina ngalo le atua, e tu mau le whaavau. Say amen? Amen. Stop going back to the world. It gives you nothing. I know some people say, well, there's nothing here too. That's because you don't have a relationship with Jesus. Hallelujah. Some people say it's boring to be in church. Well, it's probably because your relationship with Jesus is boring. If you understand, just like Jesus said to that Samaritan woman, if you only knew who I was. And that's what I want to awaken you. Don't let the world's glitz and glamour gloss you over to blind you from Jesus and who He really is. Those filters, and we look through those filters trying to make Jesus out to be who we want Him to be. It doesn't work that way. You come to Him and receive Him for who He is. Let Him be Lord in your life. Say amen. And so I encourage you, the things of the world, all of the lusts of the world, they're all going to fade away. And we want to encourage you now. Now is the best time. Invest in eternity. Come and give your life to Jesus. Serve Him. Because when we die, two eternities. Eternity in hell or eternity in heaven. Say amen. Nemo muli lena fitana to Iosua. Ioto matuafa itete ya te oto. Ina ia no lofa atu ya Iova lo oto atua. Awa a fai to te toi fo i tua. Ma o tō pipi i atu i atua o nei no. I o tō matua i loa e le toi tulia i ova lo o tō atua se isi o ia nuku i o tō luma ai o le a whaila tō mamai le matasele i ate o tō masasa i o tō itu ma mea matu itu i o tō mata. You see what he's saying? He's saying if you turn back, God will no longer fight for you. He will remove His protection. He will remove His glory. And now you deal with life on your own. I don't know about you, but I love David's prayer. Taimina masala itavita, olona tatalo le tu. Aua lava. Ne aveseina loa lama mayatia. You can have the kingdom. You can have the throne. You can take everything else, but don't take your spirit away from me. Why? Because David understood that he couldn't do it by himself. He needs the Spirit of God. Midway, eleu le fita. Eleu le malusi. Ale ngano le tu. Eleu le potu le tamai. Eleu le talenia. Eleu le leo le mealofa. A o tatu fa maoni le tua. Tu sa male ta ingolo nganga pa ia. Ile swafo Yesu. Amen.